Assalamu alaikum, urmitli seyirciler. Haberler informasyon takımı sonki adesiler hakkında Oslef halarında tarif edecek bugün programımızda. Bugün Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin buyuk matbuat konferensiya geçirdi. Ahmedjitning aylanma yolunda dehshatli qaza, 2 inson zarar ko'rdi, 1 o'lim. Qurman rayonunda grajdanlarning chiqish qabuli kechdi. Yazıcı, şair, jurnalist İsa Abduramanov bugün o'z 80 yılını qayd etdi. Bu videogerlik halarni bizim yayınımızda seyir etiniz. Ahmedjitning aylanma yolunda dehshatli qaza, chet el arabası nefaqachi kadını ve onun torununu urib atırdı. Kadın bu yerde elak oldu, bala ise ağır vaziyette hastahanege yetkazildi. Ne için halk bu damartanık ölüm yolu dep adlay? Muhbirimiz Safiya Shukurova qaza olgan yerde bulundu. Onun levhası endi hazır. Gulizar Gafurova Erkun gibi torunlarını mektepke ozgaraydı. Yoluna olar ruhsat etilgen yerde yani pediyeler keçetinde keçeyediler. Bu zaman Nikolaevka taraftan Kezlev şassası tarafka ketken Ford Connect arabanın aydavcısı insanlarını görmeyip olarını sürüp attı. İki balanı ne? İki bana kollarını tutup maytıtnıyorsun akşamına bile kollarını tutup geçireyim dedi. Korun bir de bu adam da kormegen dedi öyle. Erkun balanı apistedi. İyi barıp getiriyedi. Bir konuşu korgen. Ой, Yunus torunçağı. Yunus'uz bila maşına. Aha son baksam nette biz çapıp nettik başladık netmeye. Baksam son nettet. И женщину какую-то. Ой, yüreğim pişmetti. Dedim tatam. Kadın kaza yüz bergen yerde elak oldu. 8 yaşlı torunu Yunus şimdi balalar için Titova hastahanesinde bulunan. Sağlık saklap nazirliginin malumatına göre balanın alı ağır. Hekimler şimdi balanın ömrünü kurtarmağa tırışalar. 10 yaşlı Amina Amirova kazalanmadı. Kız şok alında mektepke barıp yetti. Anda mektep ruhiyatçıları balanın subet geçirdiler. Aydavcı kaza yerinde kaldı. Vaziyetini tefsir etmeye riyet etti. Ama habatını öz boynuna aldı. В шоковом состоянии он был. Извинялся, на колени стоял, извинялся. Я, говорит, ничего не смог сделать, говорит, в этом ситуации. Ехал, говорит, неожиданно увидел, говорит, и все. Yerli sakinler aytkanına göre bu yerde kazalar sık ola. Açık görünüş yok. Hem de ne svetofor ne de ışık var. Saraylı Hıyat koyunun yüzlerce sakinleri balalarını mektepke aynı bu piyadiler keçetinden ozgaralar. Erkun insanlar öz canlarını böyle tölükege uğratalar. Наши дети каждый день опасности подвергаются. Это невозможно. Это каждая мать ждет, идет ребенок или нет. Это какой-то кошмар. У нас еще не открыли эту дорогу на Севастополь. Но мы все жители поселка очень просим предпринять хоть какие-то меры. Bu yol halk arasında ölüm yolu yani doroga смерти dep adlana. Mında sıhalda kazalar yüz beri. Onlarca insanlar öleyler. Sakinler hakimiyetke svetofor koymak ricası ile defalarca müracaatta bulundular. Ama olarını eşitmeyler. Olarını mında tam manada basıp geçeyler. Safiya Shukurova, Alisher Alimov, Millet üçün. Rusya ve Ukrayna bu bir halk. Bu haqda Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin jurnalistler ile yıl geçirilgen matbuat konferensiyada bildirdi. Bundan gari prezident qayd etdi ki Kırım Ukraynaga 1954 senesi o devarının kanunlarına karşı berilgen edi. Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ. В 1954 году взяли Крым, туда отдали. В нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР. Решено было президиумом Верховного Совета. Значит, дальше не буду ничего рассказывать. Народ Крыма определился так, как он определился. Мы пройдем через это, я уверен.
Бу сене тедбірде иштирак этмек үчүн журналистлерінің рекорд сайысы 1640 адам кайт олунды. Devlet başı Rusiya içki ve tышкы siyaseti ақта солерге жевап берді. Эмде Rusiya Federatsiyası prezidentinin saylavları mevzusu koterildi. Bu tedbirni butun memleket ve dünya көзетті әрбір журналист өз суалыны бере білді. İçtimai ağlarda biz teleseyircilerge siz prezidentke nasıl sual berer ediniz dep müracaat etken edik. Biz ise olarını prezidentke yetkizmege tırışamız dep vade ettik. Esasen adamlarını gazifikatsiya, mesken ayrılığı yollar tamirlenüvi ve kuruluvi kıbı sualer meraklandırdı. Millet teлеканалы da bu tedbirde bulundu. Anda bizim muhbirimiz Sultaniye Stakayeva çalıştı. Президенттің Büyük Matbuat konferensiyasi yakunlandı. Mında 1600'den ziyade muhbir iştirak etti. Gerçekten de sual vermeye tırıştım ama imkan olmadı. Kırım hakkında Kümerede de bir kimseye sual vermedi. Çok sualler tibbiyat, tahsil ve infrastrukturanın inkişafı boyunca sualler verildi ve Prezident saylav 2018 sene olacağı hakkında sualler verildi. Şimdi ise çok muhbirler Prezident oturgan yerinde fotoresim çekerler ve interview birbirlerinde alalar. Bundan gari biz Kırım sakinlerinin ve musafirlerinin konuştuk. Olar Rusiya prezidentine nasıl sual berer ediler acaba? Если бы я попал на конференцию, наверное, просто бы послушал, да, о чем идет речь, как люди себя ведут, как президент реагирует. Лично у меня вопросов не возникает. Во-первых, нас волнует вопрос, скоро ли будет у нас сообщение с Крымом, потому что постоянно ездим через паромную переправу, нас это очень немножко напрягает. Когда начнется в Крыму настоящая жизнь? Когда люди будут жить и быть уверенным в завтрашнем дне? Я бы задала вопрос, почему многодетным семьям не выделяют пособия в Крыму такие же, как на материке. До каких пор у нас будет процветать коррупция и почему до сих пор Владимир Владимирович ничего еще не сделал с этим? Пенсия волнует, маленькая пенсия. 37 лет проработала, ветеран труда, а пенсия 8,5. В данной ситуации экономика работала бы лучше, и люди бы жили бы лучше. Поэтому вот это, наверное, основополагающий вопрос. İçki işler nazırlığı organları sürgün etilgenlerge vaqtınca yaşamak için yani vid na жительство vesikalarını resmileştirmege ve gражданлық elde etmek yardım edecek. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek haber etti ki adamlar hiçbir türlü ağırlıklarga rast gelmek gerek değiller. Söz vatanға qaytkan 6000 adam ақта yürsetili. Olar çeşit sebepler boyunca vesikalarını vaqtında resmileştirip olamadılar. İçki işler nazırlığının vekilleri ile geçirilgen iş muşaverisinden son bole vatandaşlarımızga yardım göstermek kararı kabul etildi. Kırım yol başçısı Sergey Aksionov'nun rehberliginde Nazırlar Şurası'nın memurları Kurman rayonunda gражданlarının çıkış kabulunu geçirdiler. Maliye Nazırı Irina Kivika ve Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Lenur Abduramanov alabaş kontrat yani Amurskaya koy sakinlerinin meselelerini öğrendiler. Onların işini teftiş etmek için Kırım başı da geldi. Bu yerden muhbirimiz Salime Kaybulayeva. Ezan bu cemide erkun yangıray musulmanlar mında kelip oz ibadetlerini kılalar ama bunun için gerekli şarayt yok. Bu ceminin tarihi pek büyüktür. Bir vaxtları bu kontora edem. Sonra o başka yerge koştu ve 1998 senesi yerli musulmanlar bu binanı cemige çevirdiler. Oz kuç ve paraları ile musulmanlar kapital tamir geçirdiler ama mında ne gaz ne ışık yok. Hem planlaştırılgan kuruculuk işleri alıp barılmay. Çünkü hukuklarını tayin etken vesikalar yok. Bu 20 yıllık meseleni çözmek için yerliler hakimiyet vekillerine müracaat ettiler. Сейчас вот мы в плачевном состоянии находимся, какой вот у нас, если даже видно, вот эти как его, инвентарь, который мы не можем построить себе помещение, где это бы хранить, потому что у нас нет права собственности на это. Вот. Воду нам надо, свет у нас уже сколько лет, уже света нету в этом. Отапливаемся, то, что у нас там есть, вот газовый баллон и
этот обогреватель. Мемориет бинасында қалабалық ве ұзындан ұзын небетлер, сәкелер бұйыр демалия Назира ве милетлер арамын избетлері бойынша комитетінің рейсіне мұражат етіп, репатриантлар шәдетнамелеріне әлдетмек үшін аризалар язалар. Милетлер арамын избетлер ве сұрғын етілген гражданлар шлері бойынша Девлет комитетіне реабилитация весиқалар, топрақ дамарталары, квартира, вемескен құржылыққа пара айрылмасы бойынша суалер сеслендірілді. В большей части были разъяснения данные юридического характера, которым людям сразу было понятно, куда им уже обращаться и каким образом поступать уже в дальнейшем разрешениях вопросов. Население очень активно порадовало своей необходимостью в оформлении сегодня удостоверения по мерам поддержки реабилитированных народов. Сегодня оно вызвало очень большое вообще обращение. На сегодняшний день около 100 человек обратились с заявлениями на получение этих удостоверений. Yollar tamirленуы ve imtiyazlı şəddetnəmələrinin kullanıvı yerli sakin bölge suallerinin Cumhuriyetinin Maliye Nazirine Irina Kivikaga müracaat etti. Наша улица Южная очень в плохом состоянии. Плюс улица Русская рядом с нами. Она широкая, хорошая, но там нету тротуара. Очень много аварий. Дети попадают в аварии, взрослые попадают. Мы просим тротуар сделать. Третий вопрос. Мы просим маршрутку для пожилых людей по деревне, потому что деревня очень большая на протяжении. У нас тут из новых проблем, которых не было еще ни в одном районе, был поднят вопрос, что простаивает территория. Есть инвестор, который хочет взять эту землю в аренду и никак не может разобраться, где чья собственность, где собственность поселения, где собственность республики. И выяснили в ходе приема, что все-таки это собственность республики. И приняли мы сегодня уже 8 человек, 20 вопросов, но еще прием идет, еще, наверное, будут люди. Гражданларның кабул етілмесіні көзетмек үшін әмде Қырымбашы Сергей Аксенов келді. Ода ерлі сәкелер иле субет етті ве ешткен мәселелеріні чезмеге оларны бір тәртіпке қоймаға емір берді. Здравствуйте. 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 Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Как у вас дела? Все в порядке, принимаем. Сами видите, как внимание. Там удостоверение параллельно принимаем документы на мерах реабилитации. Здесь прием граждан все осуществляется. Все нормально, да? По мечети, по праву собственности я сказал мужчинам, там, то есть, как бы, что хорошо. Да, помощь давайте окажем. Сейчас Росреестр приглашайте, то есть здесь никакой проблемы там быть не должно. Девлет милитлер ара комитетінің мутехазыслары әмде құрман койынде болындылар. Бұ ерде репатриантларға іштимай дестек чәрелер ақта шәддетнамелер берілуі үшін аризалар қабыл етілді. Алиме Кайбулаева, Эрвин Эмиралиев, Милет үшін. Терроризм буне ве экстремистлерінің қармағына түшмемек үшін не yapmalı? Бүгін бұл суаларына Әділия университетінің студентлеріне анлаттылар. Лекцияда сыныржылар идаресінің қадимлері, лекторлар терроризмнің esas факторларыны айдынлаттылар. Мутехазыслар террористик уджумлар сияси денішмелер мақсадынен амелге кечерілі. Так случилось, что религия является наиболее понятным способом идеологического, сознания, идеологии в обществе. И именно исламская идеология используется вот как раз с целью привлечь на свою сторону дополнительную социальную базу вот для террористических структур. Ислам не террористичен, и идеология терроризма не исламизирована. Тогерек маса Русия Федерациясы федераль хавсызлы қызметінде сыныржылар қызметінің тешибусы или тешкіл олынды. Тогерек масаның esas мақсады студентлеріні Русияде терроризмге қаршы вазиетіле таныш етмек, яшылар арасында терроризм ве экстремизмның профилактикасы. Мы решили вскрыть или пролить свет на некоторые аспекты этой тематики для людей, здесь собравшихся. Если быть конкретнее, здесь собрались люди, которые в той или иной степени в будущем будут соприкасаться с противодействием терроризма и экстремизма. Yazıcı, şair, jurnalist İsa Abdurrahmanov bugün Qırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde öz 80 yılını qayteti. Mında emde onun yanı kitabı taqdim etildi, bar serlevalı romanı yazmaq üçün müellif ömrünün sonki 6 yılını bağışlandı. Bugün İsa Abdurrahmanov 20 şairi ve prozaik jintaqның müellifidir. SSSR devrinin Yazıcılar Şurasının azası Özbekistan'da nam qazanğan jurnalist. Ukrayna Milli Şura yazıcılarının azasını bugün xayrlamaq üçün onun dostları, soy akrabası ve tanışları toplandı. Qırım tatar artistleri ise юбиляр üçün konsert programmasını hazırladılar. Men maqsadım şu edi ki, o bar деген сөзді мен оңа ад бергенде, мен өз халқымды да көзет тұтқан едім. Біздің халқымыз бүтін уақыт қышқа қаршы, ағырлықларға қаршы,
күресті ve жеңіп келді. Иншалла daha соңына жеңecek. Мен işançlıyım. Айтам, менің eserimi baş kahramanı öyle insan. Şair bu çırak. Bizim milletin birden bir çırağı İsa Abdurrahman. O benim dostum. Ben onu sevemem. Erdayım. Onun için ben onu en büyük hayırlaulardan hayırlayman. Ola en esası yüreğimden çıkan sözlerмен hayırlayman. Бүгін Фоти-Сала Кой Шурасы бинасында чықыш топлашу болып кешті. Қырым-татар меселесі музыкере етілді. Яғни мектеплерде қырым-татар тілі огренілігі ве топонимика. Ерлі сәкенлерінің мұражатлары әсасин газ или темін әтілуф йолар инфраструктурасы шық ве мединиет әві олмағаны или бақылы әдді. Мы включили уже отдельно сюда и управление труда, соцзащиты, и пенсионный фонд, и даже вот полицейские сегодня все рядом находились, чтобы на месте закрыть любой вопрос, который, ну, то, что мы можем. А то, что мы сегодня не смогли закрыть, мы их в письменном виде возьмем с собой, и специалисты в короткое время их отработают и дадут заявителям ответы. Бүгін Қырым этнографик музейінде açılған Вера Роек адына Украин нағыш музей ось 5 елығыны қайтеті. Шымдық вақытта Вера Роек адына Украин нағыш музейі үш сергі мейдандан ибарет. Яны Украин нағышының тарих залы белі нағышчының мемориал одасы веземаневи Қырым нағышчылер эсерлерінің сергісі. Музейінің экспозициясында Қырым этнографик музейінің фондларындан 357 эшиян тақдим етілген. Бұндан ғары нағышчы Вера Роекның оғындан вақытынша сақлану үшін алынған 151 эсерні көрмек мүмкін. Сегодня праздник музея, потому что музей украинской вышивки – это такое прочувствованное и особое мероприятие было. 14 декабря 2012 года состоялось открытие этого музея. А перед этим была многолетняя работа по открытию его. Писалась концепция музея, обсуждалась и общественными, и государственными учреждениями очень долго. Очень долго искали средства для того, чтобы этот музей появился. Но открытие музея – это была давняя-давняя мечта Веры Сергеевны Роек, прежде всего. Женщины, которая в Крыму создала свою школу украинской вышивки. Более ликнен янымыз сонуна етті келечек хаберлер программасына қачырманыз. Мен сізге яқшамлар тілейм. Көрішмек үзірем.